Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublaya phi baro kini kiloki kubor pamta kasni. Ka election sa Lok Sabha kelas dang bar kajingalap election kalaya sakman. Kumju ki kertong kidon ban lethem kerteng ya returning officer. Kabalingo ka parti BJP hajalami kalaya kapat penpena kertong banyak kun ki arteli ki constituency hajalami kalaya hatura bala silongsi. Kabhara tia janata parti kadai kaparlong bayatre lang hapo ka sarkar MDA tu bayalam daka NPP hajalam ikalaya. Apa persang matuat jimut na kinong tre ka parti kabhara tia janata parti BJP kala kentat ban ai tiket ya baro ki kertong ki bakwa banyak kun ya ka election Lok Sabha arjar apusau haka Meghalaya kutup yo menteri sarkar ba UAL heng panrai berkersan teli ya ka National People Party NPP banyo ya ka jingjam langsung tu baka jingyakun election MP hajala Meghalaya baka BJP ka kwa ban ai jingkersan ya ki kertong joka NPP namar ka Delhi ka NPP ka deka kenhun by snow alang bar ka National Democratic Alliance NDA habayo jingtep na Delhi da unong ai kedien ka BJP na Delhi usambet patra ubalaong bakat kum kajing betha jong National President GP Nadal ka BJP kan kersan yaki kertong ka NPP haga Meghalaya shalong baktura parliamentary seat nakaliang ka BJP Meghalaya kalapha kerteng khatwei teli sa Delhi ki bakwa ya ka tiket jong ka BJP banyak kun ka election Lok Sabha ha shalong baktura parliamentary seat ki bakwa ban penpau ki bala pha kerteng ya ka shalong seat sangut ban ringut ya ka tura parliamentary seat ki kerteng ya ka shalong seat ki kenthom ya menteri ang ba AL heng ka Dr. Fanela Lingdo nonglan u presiden barim ka BJP ba Ernest Mauri u presiden ka BGYM Mikwari Lingdo bat ka Sumitra lalu ya ka tura seat ki bapan tiket ki kenthop ya u MDC ka tura u Bernard and Marang u MLA barim u Wena Sadi Sangma bat ka Kesi Boro u MDC barim Posto Marang ka Ria Sangma ba ka Thomas Marang wa pentep ya ka rai jong ka BJP sengkimi u sambet patra ulat ho ka Twitter kat kum kajing betha u national president ka BJP Indian Shri JP Nadal ji ngasobha ban pentep baka BJP kan ajing kersan ki kertong ke NPP habaro arteli kisi Meghalaya shalong batura haba penti kenai ka ni presiden ka BJP Meghalaya recommend ji moment uloong baka ni karai ka dei ka blasim haka jingyalang joka NDA haka jing penyat da menteri rang badu kari Narendra Modi ha Delhi hinden kasngi ka NPP kala penyang ya ka MP Bamenta ka Agatha ki Sangma Natura ka menteri sarkar kong amparin do na shalong parliamentary seat